Чында элдер апалары менен сүйлөшүп отурат экен. Амайлы апа калыңына канча сурайсыз? Kanı albayım. Бекерлер салат. А? Ben sata tutan kızım yok. Сата турган кызым жок дейм. Эмне деп айтасың? Эмне алабыз? Kızım mınca kasattana, mınca da var dedim. Ана эмне кылабыз? Bugün bunu ben çıkarsam değil. Ben açtım ben de. 500 сом берип койсом эмне кыласыз? Bir son bir sürü lan öyle. Майлем 500 сом отурбайм. Ал өргү дейсиз, эмне жиндин? Тоолу эмне? O zaman bana da. Bir tutum bir koyuyor. Millet de bir dil uyum koyuyor. Эмне кылабыз апа? Halım da öyle. Şimdi ne yapacağız? Halım da öyle. Halım aslında bu. Halımda gele gele yok. Taşov gerek. Taşov. O zaman yaxşı baktığımız yaşap geçiş gerek. Büyük